Жогускайдағы национальный гимназия 6 быкылағын үйренәтчілері аспыт күйін народтар икки ардыларынағы олар таланларын көрөр фестивальга ыңыры тутан үйрүлері күсәбіді. Маныяға алтыстар этна кругуққа ыллыр тойер олар болан берен тоқсуынытағы фестивальга 5 нөмірі дөбәңнік білімінеқ сұбыттара. Заявка выпыт Санкт-Петербургдағы творческое объединениеға. Олар заявканы ылыммыттара, онна Великий Устюг Коракка, онақсыз международный фестивальларыгар «Морозные узоры» денге ыңырбыттара. Онна 5 номинацияға кытты выпыт. Кыргыттар бұп модалара лауреат первой степени болбыттара, этнос фольклорный номер быт лауреат первой степени болбыта, оригинальный жанр быт лауреат второй степени болбыта, Соло Итянова Маша лауреат второй степени, трио кыргыттар үнкүлері лауреат второй степени болан, кыян қотон үйерен көтен жебітігер әргелен кәллебітті. Класс кыргыттара елерин кытта көмөлөн тикпет сакалы суннуун дефилета республикатагы бриллиантовый нотки проектка кыйлаганан таксан төрөпүттер фестивальга бу нөмери бастыкынан саяп кылабыттара. Мода нөмери оригинальный костюм деноминацияга тигисте. Каз бирди сон иелер кыз сылас сыяннарын уанна сытабылларын түмен илжер күндү таңастара болар. Костюмнер битин Заяна Петровна Баронова идеятынан bu kühüngetten hağlan tikbepbet. Qasubota ayı iyeler manna yakınga istenetiyer mustammıt master class oңорбута kini bastan. Onna qasubota ayı körsömmet istenere tebet. Ötülüklerin bardın qılıvara horuk törpetler ambastan qılıvara istenmetleri. Bu iye onna oğu birge istenilere Төрүт жарыгы көлөнеттен көлөнеға тердей болар. Үйренәтчілер Великий Устюг Коракка баран кыйын хотон келилері. Учуталлар үйреғі оғыларға сақалы диреңетен терделерін түміге ден білеті бет. Бұ аян қас бірді оғы өйгер санатыгар омнулубат түгенлері қалар бұта жақсы. Великий Устюгка бейі 16 оғы бар бұта. 6 ол 10 кыз. Бейі сылаңары вәлімнің бет. Бейтін Елена Ивановна Стефанова өріпті. Великий Устюг историю курдук коратыты. Она тох марты динях курдук это на дед Боровска еңжі бұппыты, оны подарок беріпті. Жабы курдук национальная гимназия 6 быкыластара сақалы таңағы ұрыяны тойгу жоңғы сәргеға көрдерін бейретен. Ол түмігер бәйлері сайдан үйерек саңа сылын үйерек әте сағалатылар. Аня Васильева, Арнур Тимофеев, Саңа күн, Жагускай.